फायदे जाबो कायसा नोटिफिकेशन नायलायनाय अमंका ताकलाय एमए पढ़नाय हनै तंनाय रकनि बर'नि बागै अ नोटिफिकेशन बेलायनो नांकुकमानि नोटिफिकेशन तामु नगुइमान खांगांके ताकलाय जे एमए पढ़नाय हनै तंनाय बा बाक्सा एंट्रांस रजाकलिया बरक वान सुगै तंनाय बा वानावै तंनाय बरकनि बागै त्रिपुरा यूनिवर्सिटी जे सीट खाली दंमारकनो एंट्रांस रियावैनो एडमिशन नानानि साखलायखा ओंके बेलाय ककमा काहाम नरकनि बागै एंट्रांस रना नांयावैनो ताकलाय एमए पढ़नानि सेप माननाय ओंके गोबांमा सब्जेक्ट ताम सब्जेक्ट दं जोंहाबो नायनायलेनो बरक एंट्रांस रई मानलिया बा रजाकलिया बा ताबो नरनि बागै सेप रजाखा ओंके बो सब्जेक्ट रक सीट बेकान दं माने सीट खाली दंख आबरनो जों नायलायनाय इनके बाहाय के एप्लीकेशन खालायनो नां आबरनो जों किसा सालायनाय इनके फ्राइडे बिसिङाव हाबै नायलायगोन इनके अमो दिनैनि 4 जुलाइ 2026 दिनैनि नोटिफिकेशन अब त्रिपुरा यूनिवर्सिटीनि बरनि वेब पेजआव इनके आरो बेकान सीट selected postgraduate and postgraduate diploma rogo amka non-cuet mood in samane common university entrance test manena nangyawi entrance test riyawi गोबांमा सीट दङ सीट दङ बरक एंट्रांस नांयावै न फिल अप खालायनाय इनके आरनि बिसिङाव फैकल्टी ऑफ लिटरेचर एमए बेंगली एमए इन हिंदी एमए लिंग्विस्टिक्स एमए इन संस्कृत अमरक सीट अवेलेबल दंखो अ जे सब्जेक्ट गो नरक एप्लाई खालायै नरक एमए पढ़नानै सेप माननाय एंट्रांस रियावैनो जे मार्क काहामरक बरक मानानै चान्सेस दङ एबा जे सोलों खालायनाय रक द सोशल साइंस एमए एडुकेशन आर्कियोलॉजी एमए रिबेल आर्ट्स फिलॉसफी मास्टर इन रूरल एडुकेशन टूरिज्म अमरक दंखो ओके music and fine arts music MA in music vocal MA in music dance master fine arts master of fine arts sculpture painting omrok tongko haita inke omrok si tongko yang journalism yang physical education MBA omrok seat available tongko tangi am hayang manik like yang ke baksa student of saimano tabo NEPO कॉलेज न 4 year मा तंनाय 4 year परिवै उलो एमए मा पढ़नाय इंगांके गोबां बर' एंट्रांस रलिया इंके आबुनि बागै सीट yang पुंलिया इंके बर' ताकलाय जे पढ़नाय मुचुनाय रनो एमए एंट्रांस रियावैनो नानानि बर' साखलायका सीट अवेलेबल तंखुनि बागै बरंनि एडमिशन न तो इंया खुना बा काउंसिलिंग इंया खुना बा काउंसिलिंग इंगि दापायखा आं पगै तंखा इंके ककबर रकै त काउन्सिलिं इंयाखौ गांके आबुर बागै द सीट बेकान ओंखा इंके फायदे जों नायनायलेन तामो सीट रक आगिनि जे गरौनि बरौनि जे नंखरमानि काउन्सिलिं जे नंखरमानि अमो ताम सब्जेक्ट अमो फिलॉसफी बरौनि एडमिशन डेट बो दिनो तंमानि काउन्सिलिं डेट 14/7 से ओ चालखौ हाइफाना ओ जागाव सीट पुंया खुनि बागै बरक टाइबन बरक नांखौ और ओनली 15 जन आसी एप्लाई खालायबा एंट्रांस रुई इको 01 02 -2 बबदसे सिलेक्टेड के खाइने सिकरै के 1 सगैना दि बहाय जा पोजिशन सगैका बो 01 फाना बाइको 1 पॉइंट फानसि -2 सुसु सुताइको खरजा त 00 ते खरजा 1 ओ -2 बा आ बकाय सुसु सुताइको आ बरक पॉइंट से फिलॉसफी ओ सान्स मानै दं वान अफ मासिं जांके जोंरो नायनायनि फिलॉसफी नि बनि सीट दङ यांगो 78 नि पर गोबां 88 अब हाय सीट दं यू आर माने इकोनॉमिकली वीकर रनि बागै के ओबीसी तम रनि बागै टोटल 88 हाय सीट दं इनका आरनि बिसिङाव ओनली 15 जन से एप्लाई खालायको इनका ताइ गोबांमा सीट दंखौ ताइ 60 नि एबाव सीट फिलॉसफी ओ दंखौ जे फिलॉसफी नाव एमए खालायना मुचुनाय रनर दाति ददर फॉर्म फिलअप खालायनानि नांनाय इनके जागो फॉर्म फिलअप खालायनानि बागै डेट साखलायजाक बरक गर डेट साखलायरिका
aro je seat tongmani a seat ni opore mannai haidangke iko there shall be one time registration fee one time registration khlaibro norok je UR hangangke 200 tai ST SC rongangke EWS rongangke 100 টাকা রই registration ma khlainai inge registration khlaimani yago boro olo nono nainai heita inge o lingo habu registration ma khlainai inge nini mark tar ba nini ST koro aboro jotono sannai inge aboro fill up family yago jodi nini mark kahamrok eba seat bangma tongkhangke nung admission ba counseling bagi ringjaknai inge koro saklaijak norok bufro khlainai o jaga date saklaijak gangke submission of online application ba online registration bo dino khlainai inge 6 July from 12 AM onward 12 Tuesday ni simi 6 tarik ni simi chengnai last date registration ka 18 July jora 5 PM jora tongnai 18 tarik jora 6 tarik ni simi 18 tarik jora o subject rogo noro apply khlaiman onke counseling 20 July o ringjaknai je selection kangke 20 tariko counseling inke last date of inke ko jodi rang khainani bagi te 2 din pore rang rejaknai inke aboni yanglo noro regular class 21 July ni simi regular class jengnai o jaga saklai rikha ge philosophy gobangma seat tongko 16 ni above seat tongko abonoro muitu narakti inke omo philosophy inke oro jongte kaisa omo bo subject omo hke omo bengali obo jong oro boroni oro motamuti seat bengali o seat URO 45 tongo SEO 15 STO 28 tongko gangke oro boroni oro URO to 45 oro to pungui thangka ke SCO tongmani 15 ni simi khoroksa si rikungke SC ro teibo 14 jona apply khlaiman ko ba teibo 14 jona seat tongko haita ge ST rong ni seat oro 28 ta phunungani bisingo only 16 ta se pungkhu ge morok to UR ni bagai borok SC ro hab mallia aita an bagai waiting list ge ST rong ni bagai tai 14 ta seat already se borok jodi admission ni hakte seat bare wan gangke ST rong ni bagai tai 14-15 ta seat available tongkho MA in Bengali subject go oro borok ni counseling date tongmani bo dino tongmani 9 tarik tongmani senia kongangke oro tebo gobang borok thas thangla ngai tebo seat khali ingi mano gangke je Bengali MA poinamu chungairok norok go dati dodro 6 tarik ni bisingono norok registration khailai di inke abun yagulo mo hindi o bo same seat tongko hindi o busuk tongko hindi o UR o busuk tongmani UR 13 seat tongmani inke UR bo puse pungya kore 11 seat chi kongke tai duita o jaga UR habnai ST ni seat oro 4 ta inke ST ni seat hindi o 8 ta tongmani inke tai 4 ta ST ni seat oro bo manfinai inke SC ni seat 4 ta SC to khoroksa panchikri inke hindi obo seat tongkho je poinamu chunaro dati dodro register khlai di one time registration 100 টাকা nangana ST rong bagai inke hindi obo seat tongkho borne ko 9 tarigo counseling tongmani aita inke hindi no karayamo tamo MA in linguistics and travel languages inke o jaga obo only 4 jona si apply khlaiko inke MA in linguistics o seat tongmani 22 seat hairok tong 22 seat ni bisingo jotni UR hapra 4 jon se apply khlaiyonga ge born arotai ST rong ni bagai ikota tongo UR 10 ta tongo ST 6 ta tongo SC 3 ta tongo hake born aro seat tong gangke omobo noro chance taya karte haite MA in linguistics ro very interesting subject inke je linguistic 45 ne rok bor saimon bahai subject bahai aroni topic rong okay interesting tongo motamoti inge tamke BA level logo linguistic ro ase Greek ho ba school logo linguistic ro Greek ni baga ase sep sab ba master sakri manarok sep Greek ho MA linguistic like nang motamoti PhD rok pai khangase
college of professor ni bagi simise sidok tong gangke o linguistic ni bagi school logo frongna ni bagi kuno chakri rok telang jagi abun bagi o subject ro huijagi tong ma hai o subject ro dunia ni buskang sokwaya hai ingi tong hai da inke aro jodi pori di pori khangai to kaham no interesting kaisa language ni kaisa scientific language no tima pori inka mo bo si tong kho hai da inke amro karite kabang si tong ni chawa jaga hi to sanskrit to kaisa si khropsa si apply khlai ngai kabang si tong nai inke aro tourism MA liberal arts philosophy archaeology abo je history subject ganang borok porikha angke belai nu janai amo related to history department haita angke aboni bagi amo sheet ke bangma tongkong amo to bisi bas balogi Tripura university o khulokmani bisi balogia kongke aro student rok MA rogo ma go BA rogo amo archaeology roma poriani bagi all subject rogo bui thangnai rui ingke kintu amo subject related to history ingangke je history najaro archaeology ancient Indian culture amo no nawi pori manu haita ingangke amo seat available tongkho ingke kok borok to kabang mai waiting list rok tong gabon bai kok borok to entrance ruino ma habnai om to non-Cuet rok ongla haita ingke tai ko computer application amrok tongo amrok subject rok kabang ma tongo o subject rok vocal rock dance rock sit tong khona aboni bagina boro phaklai rikha dati dodro registration khlai form fill up khlai di haike entrance yawino MA porinani sep mannai nei saklai rikha angke je taklai 6 semester pori tongnai norok ni exam pai package jung saimano angke norok jodi je pornemu chunai philosophy pornemu chunai education pornemu chunai bengali hindi linguistics sanskrit amrok pornemu chunai dati dodro one ko registration khlai norok form fill up khlai di ke norok ni bagi seat available tongkho ke tini ni bagi asung nong sidon iko o website o thangi norok form fill up khlai ni nangnai registration khlai ni nangnai email id ni mobile number abro must be important abro khlai ni nangnai habni yagulo borok norok no taisa merit list phonongnai ke jekti kenai bo council ni bagi admission ni bagi rihin jaknai tini ni bagi asuk nong siton taibo update mana ni bagi nor or krengi tongi ingke te kaisa nor ni bagi saklai mongni mano ingke kabang ma borok forester eba forest guard exam rona hani thangai tongara kok borok ni related topic rok tongo ingke aboro no norok ni bagi video tui tongo nor ni bagi class tui tong ke je forest guard rona hani tongnai ba forester rona hani tongnai norok nai tong di nor bagi class rok phai tong bhai ke question ngiman aborono tui sam sajangnai aboron tui class khlaijanai hingke norok nasing tong ge heta ang jora man khangke datino abo tubunai tini bagi asenong siton jotrono hor kaham